ubutunzi bwa Donald Trump bubarirwa agaciro ka miliyari 5 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ubwa Elon Musk bwo bubarirwa muri miliyari 420 na miliyoni 600 z'amadolari. Bose hamwe batunze miliyari 425 na miliyoni 700 z'amadolari. Umwe n'umuyobozi w'isi yigenga nk'uko bita Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, undi akaba umuherwe wa mbere ku isi. Kubabona baterana amagambo buri wese amena amabanga y'undi bituma isi yose ihagarara gato ikabanza kubakurikirana. Ibi nibyo birimo kubaho. Nyamara bari bamaze iminsi 135 barebana kana ko mu jisho, ndetse Perezida Donald Trump yahaye Elon Musk inshingano zo kuyobora ikigo gishya gishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta, bakita Department of Government Efficiency. Elon Musk yari afite ububasha butigeze bugirwa n'undi munyamerika uwo ari we wese: uburenganzira bwo kumenya amafaranga ari kuri konti ya buri rwego rwa leta, uburenganzira bwo kumenya umushahara wa buri mukozi wa leta, ndetse n'uburenganzira bwo kugabanya amafaranga inzego za leta zikoresha no gutegeka ko bamwe mu bakozi birukanwa. Kandi ibi byarakozwe. Kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2025, ibikorwa bya Doge byateje iseswa ry'akazi ku bakozi ba leta n'abakozi bakorana nayo bagera ku 280 na 253 mu bigo bya leta 27 bitandukanye. Byongeye, imirimo 4,429 yarasheshwe mu mashyirahamwe yigenga n'ibindi bigo kubera ingaruka zatewe no guhagarika inkunga ya leta ya Amerika cyangwa se kurangiza amasezerano leta ya Amerika yari ifitanye n'ibigo bitandukanye. Elon Musk afite ukuboko mu iseswa ry'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Amakuru amwe agaragaza ko umubare w'abirukanwe ku kazi bazize Elon Musk n'ikigo yayoboraga ushobora kurenga abantu 300,000. Ntabwo ibyemezo byafashwe na Elon Musk byagize ingaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyamerika gusa, ahubwo byanagize ingaruka ku banyamahanga batagira ingano, kubera ko urwego yayoboraga rwafunze bimwe mu bigo bya Amerika byateraga inkunga isi yose birimo USAID. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga, Elon Musk na Donald Trump barimo gusubizanya mu magambo mabi cyane, ndetse buri wese aragerageza kuvuga amakuru ku wundi isi tarizi. Elon Musk yageze ahagaragaza ko iyo ataba we Donald Trump atari gutorwa, ndetse ngo ishyaka ry'abarepublicain ryari gutsindwa mu nteko ishinga amategeko. Aba baherwe barapfiki. Ibi nibyo bishobora kuba igihe umuntu w'umukire kurusha abandi bose ku isi n'umunyapolitiki ukomeye kurusha abandi ku isi batangiye hafi kurwana ku mugaragaro. Isi yose irimo kubireba, kandi ntabwo ari ishusho nziza. Donald Trump na Elon Musk bafite amajwi akomeye cyane ku isi. None ubu ngubu ayo majwi bayahinduye intwaro barwanisha hagati yabo, nyuma yo kutumvikana gukomeye no gushwana, niba hari uwabyumva neza gutyo. Ni intambara y'amagambo ikomeye cyane. Umubano hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuherwe Elon Musk waranzwe n'ibihe byiza n'ibibi mu myaka ishize, ariko byose byamenetse kuri uyu wa kane nyuma y'amezi menshi y'ubufatanye bwasaga naho budashobora gusenyuka. Ukutumvikana ku bijyanye n'umushinga w'itegeko rya Donald Trump rigena imisoro ihanitse kwarushijeho gukara mu minsi ishize, ku buryo Elon Musk yageze naho asaba ko Perezida Donald Trump yeguzwa. Mu nyandiko nyinshi yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Elon Musk yagabye ibitero byibasira Donald Trump ku giti cye, aho byarangiye namushinje ariko atagaragaje ibimenyetso ko Donald Trump ari mu nyandiko za Epstein. Jeffrey Edward Epstein yari umushoramari w'umunyamerika waje no kwamamara cyane nyuma yo gukatirwa n'inkiko kubera ibyaha byo gusambanya abana no kubashora mu busambanyi. Mu 2005, polisi yo muri Palm Beach muri Floride yatangiye iperereza kuri Jeffrey Epstein nyuma y'uko umubyeyi umwe muri ako gace yatanze ikirego avuga ko bwana Epstein yamusambanyirije umukobwa w'imyaka 14. Abayobozi bo ku rwego rw'igihugu baje kumenya ko hari abakobwa 36 bamwe muri bo bafite imyaka 14 yonyine bivugwa ko Epstein yasambanyije. Mu 2008, Jeffrey Epstein yemeye ibyaha akurikiranweho maze akatirwa n'urukiko rwa leta ya Floride, ahamywa n'icyaha cyo gushuka abana ngo abasambanye ndetse no kugerageza kugura serivisi z'abagore bicuruza. Hari ibyamamare n'abaherwe benshi bashinjwa ko bakoranye nawe ibi byaha, ko yagiye anabatumira iwe mu birori akabaha abana bo gusambanya. Abo rero nibo Elon Musk avuga ko harimo na Donald Trump. Zimwe mu nyandiko z'ibikorwa bya Jeffrey Epstein ziracyari ibanga. Ni ikirego gikomeye.
Donald Trump nawe ntabwo yacecetse, yahise asubiza ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bukaze. Yavuze ko yigeze gusaba Elon Musk kwegura ngo ave mu mwanya yari afite muri White House, ndetse anavuga ko atekereza guhagarika inkunga n'amasezerano ya leta ahabwa ibigo bya Elon Musk. Niki cyatumye ubufatanye bwa Elon Musk na Donald Trump busenyuka? Kandi niki gishobora gukurikiraho kuri aba bagabo babiri, umukire wa mbere ku isi ndetse n'umunyembaraga kurusha abandi ku isi mu bya politike? Ubusanzwe Elon Musk na Donald Trump bari bafitanye umubano ukomeye cyane ushingiye ku nyungu za buri umwe muri bo. Donald Trump yashyigikiraga ubucuruzi bwa Elon Musk ndetse akanamuha amasezerano ya leta akomeye, naho Elon Musk akagirira akamaro guverinoma ya Amerika biciye mu bikorwa bya SpaceX, ikigo cye gikora ibyogajuru, ndetse na Tesla, ikigo cye gikora kikanacuruza imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Gusa ibintu byatangiye guhinduka ubwo Donald Trump yashyiragaho umushinga w'itegeko rigena imisoro ihanitse. Musk akabifata nk'igitero kubikorera, cyane cyane kubikorera bafite ibikorwa biremereye nkawe. Umutima w'ikibazo ariko waturutse ku bijyanye n'inkunga n'amasezerano ya leta Elon Musk ahabwa. Donald Trump yavuze ko aya masezerano ashobora kuyambura Elon Musk n'ibigo bye, bikaba byateza igihombo gikomeye ku mishinga nk'iyo Elon Musk afite yo kohereza abantu mu isanzure. Ibi byarakaje cyane Elon Musk, ahita amushinja gukoresha ububasha bw'ubutegetsi yahawe mu nyungu ze bwite, kugeza ubwo asabye ko Donald Trump yeguzwa, kandi atangira kumushinja ibintu biremereye. Kuri uyu wa kane Elon Musk yaranditse ati igihe gishobora kuba kigeze ngo nshinga ishyaka ryanjye. Amezi make gusa mbere y'uko intambara y'amagambo hagati ya Elon Musk na Donald Trump itangira, aba bagabo bombi bari inkoramutima mu bya politike, bafitanye ubufatanye bukomeye byari bigoye gutandukanya. Musk yatanze hafi miliyoni 280 z'amadolari kugira ngo afashe Donald Trump kongera gutorerwa manda ya kabiri mu matora yo mu 2024. Nyuma y'insinzi ye, Donald Trump yaramushimiye cyane, amugenera umwanya ukomeye cyane mu butegetsi, amushingira ikigo cyo kuyobora Department of Government Efficiency, DOGE. Ni ishami rishinzwe kunoza imikorere ya guverinoma. Uru rwego DOGE rugamije kugabanya amafaranga akoreshwa na leta, guca birokrasi cyangwa se gutinda kwa service mu nzego za leta, no gusubiramo imikorere y'inzego za leta mu buryo bunoze. Kuba Elon Musk yarashyizwe muri uru rwego byafashwe nk'ikimenyetso gikomeye cy'uko Donald Trump yari yizeye ubuhanga bwe mu guhanga udushya no kugabanya amafaranga mu micungire ya leta. Ariko ubufatanye bwabo bwaje kuzamo agatotsi kahindutse intambara ikomeye y'amagambo, ikaba ishobora kugira ingaruka ziremereye cyane mu buyobozi, ubukungu n'imibanire y'aba bagabo bombi bafite ijambo rikomeye ku rwego rw'isi. Nubwo DOGE ari urwego rwa leta, ariko n'iri zina ubwaryo rigaragaza uburyo Elon Musk yari afite ububasha bwinshi mu butegetsi bwa Donald Trump. Izina DOGE ryakomotse ku rwenya rwo kuri internet rw'ifoto y'imbwa yakunzwe cyane mu 2010. Ni ifoto y'imbwa yitwa Shiba Inu yakunzwe cyane na Elon Musk, ndetse iyi foto ni nayo yatumye ikoranabuhanga rya Dogecoin rivuka. Isenyuka ry'umubano hagati ya Donald Trump na Elon Musk ryatangiye mu mpera z'amezi make y'imvururu n'amakuru yakwirakwiriye avuga ko hari amakimbirane akomeye yaberaga mu ibanga hagati ya Elon Musk n'abantu ba hafi ya perezida. Mu kwezi kwa kane Elon Musk yavuze ko agiye kujya amara igihe gito muri DOGE. Icyo gihe uruhare rwe mu butegetsi bwa Donald Trump rwari rwaratangiye kugabanuka. Ntiyongeye kugaragara mu nkuru z'ibitangazamakuru, kandi ntiyagaragaye kenshi mu biro bya Oval Office nk'uko byari bisanzwe. Mu mpera z'ukwa gatanu Elon Musk yanenze ku mugaragaro umushinga w'iteka rya perezida, umushinga w'ubukungu n'imisoro wamenyekanye nka One Big Beautiful Bill Act. Elon Musk yabwiye ikiganiro CBS Sunday Morning ati byarandenze kubona umushinga munini w'ingengo y'imari utera icyuho mu ngengo y'imari aho kugihagarika, kandi ugatesha agaciro ibyo ekipe ya DOGE yari irimo ikora. Uwo mushinga wari ugamije kugabanya inkunga ku modoka zikoreshwa n'amashanyarazi, electric vehicles, inkunga zisanzwe zigirira akamaro uruganda rwa Tesla rwa Elon Musk. Ariko Elon Musk yavuze ko impamvu yamaganye iryo tegeko atari izo nkunga gusa, ahubwo ni nuko rituma umwenda wa leta wiyongera, ndetse rikubiyemo byinshi bidashobora gusobanuka kubera ko rifite impapuro zisaga 1000.
Donald Trump uzwiho kutajya yihanganira umunenga, icyo gihe yaratuje nubwo ari we wari washyize ahagaragara uwo mushinga nk'itegeko nyamukuru rya politike y'ubukungu. Yabwiye abanyamakuru ati hari ibice by'iryo tegeko nanjye ntishimiye. Nyuma yaho bombi bongeye kugaragara bari kumwe muri Oval Office, aho Donald Trump yavuze ku mugaragaro ko Elon Musk asoje inshingano ze nk'umukozi udasanzwe wa leta. Nubwo bimeze bityo ariko Donald Trump yahise yongeraho ati Elon ntabwo agiye burundu, aracyari umwe muri twe. Nyuma yo kuva mu buyobozi bwa Donald Trump, Elon Musk ntabwo yagarukiye aho, yakomeje kunenga uwo mushinga w'itegeko, ndetse bigaragara ko yatangiye kotsa igitutu inzego zitandukanye ngo uwo mushinga ntuzemerwe. Wari wamaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, ariko hari impungenge zikomeye ko ushobora kudakomeza muri Sena. Ibi byose nibyo byabaye intandaro y'isenyuka ry'ubufatanye bwafatwaga nk'igisobanuro gishya cy'ubutegetsi buhuza amafaranga n'imbaraga za politike. Ku wa mbere, Elon Musk yanditse ku rubuga rwa X amagambo akarishye cyane ati mumbabarire, ariko ntabwo nshobora gukomeza kubyihanganira. Uyu mushinga urimo isesagura ry'amafaranga, urimo ubwiru bwinshi, urimo n'icyuho cya ruswa, ni ikizira giteye ishozi. Yibutsa abadepite bawutoye ati mwakoze nabi kandi murabizi neza. Perezida Donald Trump ntabwo yatinze gusubiza. Ku wa kane ubwo yari muri Bureau Oval hamwe na chancelier w'Ubudage Friedrich Merz, yaragize ati birandenze kubera ko Elon yari azi neza iby'uyu mushinga kurusha hafi buri wese uri hano, ntabwo yigeze awugaya mbere, none ubu nibwo ahise wamagana. Trump yabwiye abanyamakuru ko impamvu Elon Musk yarakaye ari uko havanyweho itegeko ryamufashaga kugurisha imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Trump yahise abazwa impamvu Musk yaba asigaye agaragaza umujinya mwinshi. Trump ati reka mvuga uko mbyumva, nibwira ko ashobora kuba akumbuye White House. Ibi ni nk'indwara ya Trump derangement syndrome. Hari n'abandi bibaho, bava muri White House bakabyuka kwamamara kwabo kwarangiye, isi yabahindukanye, hanyuma bagatangira kurwanya ubutegetsi. Nyuma yaho Donald Trump yakomereje amagambo ye ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho yanditse ati Elon yari amaze kunanirana, namusabye kugenda, nakuyeho itegeko ryategekaga abantu kugura imodoka z'amashanyarazi, ubundi se hari uzishaka koko, kandi yari azi neza ko nzabikora, ahita asara burundu. Ibi birasa n'ibyerekana ko nta hantu umubano wabo ushobora kongera guhurira. Byarushijeho kwerekana isenyuka ry'ubufatanye bwari bwaravuzwe nk'ubuhuriweho n'ubukungu bw'ubukire bwa mbere ku isi n'ubutegetsi bwa politike bufite ijambo rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi. Intambara y'amagambo, amakimbirane y'inyungu n'ubuyobozi, byose bigaragaza ko ibya politike n'ubushuti bushingiye ku nyungu bigira iherezo ribabaje. Mu gihe ibi byose byabaga, Elon Musk yakomeje kwifashisha imbuga nkoranyambaga atunga agatoki Donald Trump, amunenga ku mushinga w'ingengo y'imari ndetse aniyitirira intsinzi ye mu matora. Yaragize ati iyo bitabage Donald Trump yari gutsindwa amatora, abademokrate bari kugira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, naho abarepublika bagasigara bafite 51 kuri 49 muri Sena. Ati ibingibi ni ukudashima. Aya magambo yagaragaje neza ko Elon Musk atababajwe gusa n'umushinga w'ingengo y'imari, ahubwo yumva ko ubutegetsi bwa Donald Trump butamushimiye uko bikwiye nyuma y'amafaranga menshi yatanze mu kwamamaza Trump n'uruhare yagize mu gutuma atsinda. Igishobora gukurikira uyu mwuka mubi hagati ya Elon Musk na Donald Trump ntabwo kiramenyekana neza. Nubwo Musk amaze kugira abakunzi benshi mu batora b'aba Republican, izamuka rye muri politike byagendanye cyane no gufatanya na Donald Trump. Ubashobora kwisanga yangwa n'impande zombi, abademokrate batanamushyigikiye kera n'aba Republican b'inkoramutima za Donald Trump bakamufata nk'umugambanyi. Ku rundi ruhande, Perezida Donald Trump amaze kumenyekana nk'umunyapolitike uzi guhangana n'ibibazo bikomeye byibasira isura ye, harimo n'ibirego bya ruswa cyangwa se andi makosa y'amategeko, ariko agasigara ahagaze. Yagaragaje kandi ubushake bwo gukoresha ubutegetsi nk'intwaro. Aherutse no gutangaza ko hatangiye iperereza ku butegetsi bwa Joe Biden wamubanjirije. Donald Trump ubaraburira Elon Musk ku byago bishobora gutera ubucuruzi bwe, cyane cyane ibigo bye bikorana na leta, SpaceX ikora ibyogajuru na Starlink icuruza internet. Yaranditse ati uburyo bworoshye cyane bwo kuzigama miliyari nyinshi z'amadolari mu ngengo y'imari ni uguhagarika inkunga n'amasezerano ya guverinoma na Elon. Ariko Elon Musk nawe afite uko yahindura ibintu. Mu ijambo rye ryo kurahira, Donald Trump
yari yavuze ko yifuza ko Amerika yamanika ibendera ku mubumbe wa Mars, kandi uyu ni umushinga wa Elon. Ariko kuwa kane Elon yavuze ko agiye guhagarika icyogajuru cya SpaceX cyifashishwa na Amerika mu kohereza abantu n'ibikoresho kuri International Space Station nk'igihano ku magambo ya Donald Trump. Byongeye, Elon ashobora no gufatanya n'abasenateri baharanira kugabanya imikoreshereze y'ingengo y'imari fiscally conservative kugira ngo babangamire umushinga w'imisoro wa Trump muri Sena. Nubwo Musk yatangiye kumwibasira ku mugaragaro kuwa kane, Donald Trump yahisemo guhindura icyerekezo cy'ibiganiro, ashyira imbaraga mu gushimagiza umushinga we wiswe One Big Beautiful Bill. Yanditse kuri Truth Social ati nta kibazo na gito kuba Elon yarampindutse, ariko yakaba yarabikoze amezi menshi ashize. Uyu numwe mu mishinga y'amategeko ikomeye cyane wigeze ujyanwa muri Kongere. Ni igabanywa rikomeye ku ngengo y'imari trillion imwe na miliyari 600, ndetse no kugabanya imisoro kunini kurusha ukundi kose kwabayeho. Mu gihe abagabo bombi bafite ububasha bukomeye, umwe ku rwego rwa tekinoloji n'ubucuruzi, undi ku rwego rwa politike n'ubutegetsi, intambara yabo irimo gutegura urugamba rushya muri politike ya Amerika rushobora kugira ingaruka ndende ku ngengo y'imari, ubucuruzi n'ibyogajuru mu gihugu. Mu byumweru bya mbere bya manda ya kabiri ya Donald Trump, Elon Musk yahise umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu buyobozi, ariko nanone ahinduka isoko y'ibitekerezo by'amakimbirane. Ku buyobozi bwe, Doge yirukanye ibihumbi by'abakozi ba leta, isenya ibigo byinshi birimo n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Elon yagaragaje imbaraga zidasanzwe ku buryo bamwe mu bademokrate bari batangiye kumwita Perezida Elon kugira ngo barakaze Donald Trump. Nubwo hari amakimbirane uyu munsi, icyo gihe Trump na Musk bari bafitanye umubano ugaragara nk'udashobora gusenyuka. Mu kiganiro bagiranye kuri Fox News mu kwezi kwa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Musk wari umujyanama w'icyo gihe bari bicaranye maze babwirana amagambo y'urukundo. Donald Trump yarateruye ati Elon asohoza inshingano ze neza, ni umuyobozi ukwiye. Naho Musk arasubiza ati nkunda Perezida, ndashaka kubisobanura neza. Imvugo isanzwe ikoreshwa muri politike nuko nta mwanzi wa burundu, nta n'inshuti ya burundu ibaho muri politike, habaho inyungu za burundu. Ibi bigaragara ko ari byo byabaye kuri Donald Trump, umenyereweho kwirukana abajyanama be no kwihakana inshuti ze za kera igihe abona ko nta kamaro zikimufitiye. Elon niwe wavuba ugaragaye muri urwo ruhererekane rw'abantu babaye inshuti na Donald Trump, ariko bakaza kugirana ibibazo bikomeye, kandi ibi ngibi ntabwo bitangaje. Uyu mubano wabo warushingiye ku nyungu. Donald Trump yashakaga ubushobozi bwa Musk no kwamamara kwe mu ikoranabuhanga no mu bucuruzi, naho Elon Musk yifuzaga kugera ku butegetsi bwo hejuru no kugira ijambo ku miyoborere ya leta, by'umwihariko ibijyanye n'amasezerano n'inkunga zihabwa ibigo bye SpaceX na Tesla. Ariko nk'uko byagiye bigaragara mu mubano wa Donald Trump n'abandi benshi bamubaye hafi, barimo bahoze ari ba ministre, abajyanama bakomeye n'abaterankunga, iyo inyungu zari zikenewe zirangiye cyangwa se zigonganye, umubano urarangira, rimwe na rimwe ukarangira mu buryo bubi. Urugamba rwa Donald Trump na Elon Musk rugaragaza uburyo politike ya Amerika ikomeje kugengwa n'ubwumvikane bushingiye ku nyungu z'igihe gito, aho ishyaka, ubushuti cyangwa se indangagaciro bihita bishyirwa ku ruhande igihe hari icyo buri wese ashaka kugeraho.